Uyu munsi nongeye kukwereka udutrick ushobora kuba wakoresha kuri TikTok. Kuri TikTok ubu ngiye guha iki yego urufunguzo waza kuba wakoresha. Hari agatrick ka mbere, hakaba akamaniyeri ka kabiri, akamaniyeri ka gatatu, ndaza no kubaha akandi kamaniyeri ka kane ugomba gukinira kuri TikTok. Reka dutangire rero wibuka ukora subscribe. Akamaniyeri ka kane, akamaniyeri ka kane urabona gutya turi kureba video, hari uburyo nyine tuba tudashaka ko ibintu bigaragara. Urabona bya bintu byari biri hano ku ruhande biragiye, urabona ko bisigaye bigaragara neza. Ufata intoki ebyiri zawe ugafata ku mpande ya telefoni, ukamera nk'ukurura ujyana hirya, bita bigenda hagasigara ifoto igaragara neza muri screen yawe. Akamaniyeri ka gatatu, noneho urabona gutya dufite telefoni yacu, uraza ukandemo hano muri video muri screen yawe, uhita ukanda hano handitse ngo auto screen. Okay, ubwo turaba dukoze iki? None muri cyagiye turi kureba video turafata telefoni gusa, yo iragikora iki? Iragihindura, hahita hajyamo indi screen yindi ya kabiri yo hasi yizamure nyine. Ubwo niyo auto screen tuba turi kuvuga. Okay, urabona ko video irarangiye ihise yizamura. Katwonye dushyire nk'hano, urabona irarangira video igahita yizamura. Ako na kandi kamaniyeri. Noneho akandi kamaniyeri ka kabiri. Okay, akamaniyeri ka kabiri ugomba kubuzi kuri TikTok. Urabona gutya connection zacu zirafunguye za TikTok. Ndakeka urabibonye zirafunze. Urabona ko zirafunze. Uraza tugiye kurebera amavideo menshi hano, nta mamega dufite. Urabona zirarangiye, urongera uzu kandi no turushi ubivanemo, wongera ukande kuri TikTok, wongere. Urabona ko ari amavideo menshi bari kunyereka, wongere ubivanemo. Amavideo baguha amavideo menshi nayo ukayavanamo. Noneho akamaniyeri ka nyuma ariko ka mbere niko nako urabona ko hano connection zirafunze. Urabona ko zirafunze ngo no internet connection. Noneho uraza kuri TikTok yawe uyifungure, kwa kundi bari bagize ute bamaze kuba bagufungira burundu. Noneho ufate telefoni uzamure ukumisheho ujyana hejuru, harahitaza ririya jambo urikandeho, uraza gusanga amavideo yawe ushobora kuba wareba. Hano ko hano mfite amavideo menshi kandi connection zirafunze. Nkuko ubibona hano mfiteho amavideo 60 nshobora kuba nareba nta mega mfite. Urabona ko ari amavideo menshi. Weho icyo ugiye gukora ni ukora subscribe, tukajya tubana umunsi ku munsi. Tumwe ciao ciao.